تماشاوان هیجای وار باش هفته به دم استودیو روداوی لهولره ایرو 18 ماه 12 چهارشنبه دل بخوین دارمه ورتنه کن چون جوره پیشکش دکن دست بیک سرچ مظلوم عبدی دبیجه او آمدنه دبن چافدیری امریکا دا لکوبانی هریمک اولا و بیچک آوا بکن بردف که وزارت برگری امریکا رای درجی پشتگیری او پروژه کرو گوت او هیزن خواه لوی داره بجی بکن سناتورین امریکی فان هولن و گراهام جه ترکی را گوتن اگر هون پیشنیار مظلوم عبدی قبول لکن و ایریشی کوبانی بکن او بتندی ترکیه جزا بکن شاندرین توین اکبوی جبو سوریه گیر پدرسون خواست پرسا کردی لسوریه بریا سیاسی بیچاره سر کرن و ترساوی اوه که شرک دناوبرا حسده و گروپین چکدار دا درکمه اندام پولیت بیروی پارتی همن هورامی جپه ده خواست پیوندین خوین ریک خستنی به پکه که را قطب که و دبیجه و دمه بهانه این که دبن صدمه تهدید سر روژ آوای کردستان نامینه و یکمین گشت ازمانی پشتی کتنا رژیم اسد دناو برا شام و حلب ده دست بکر ایروژی تماشاوان نیجا گلک تشتین بالکش و گرینگ مجوره آمده کرنه بنیرن فرماندار گیشتی هزین سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی دبیجه او لگل ترکیه پابندی آگربستک دمدریجن آگربستک برفرهن لسرانسری سوری ناخوازن شر بکن مظلوم عبدی لسر حساب خواه یه اکس پیامک بلاف کر ده پیامک خودش دبیجه دبیجه او آمدنه لکوبانی هریمک آمن اولا و بیچک آوا بکن ترکی وی اکید خواسته فرماندار گیشتی هزین سوریا دموکراتیک گوت او دخوازن هزین امریکی لوی داره لوی هریمی بینه بجی کرن امریکا چاو دیری اوی هریمی بکن هر وها گوت آرمان جوی جوی دست پیش خری اوه که دلگرانین ترکی ین امنی نمینن لسر وی بابته بردف که وزارت برگری امریکا پات رایدر لسر پیشنیار آوا کرنا نافچه که بیچک و آرام و بجی کرنا هیزن امریکی لکوبانی وان دبیجه هجمارک آمورین چافدیریه این جدا لوین نافچه بجی کرنا و او جنیزیک و چافدیریه و روشه دکن. Question on Syria is Muslim Abdi, the head of SDF, مظلوم عبدی فرمانده هیزن سوریا دموکرات پیشنیازا چکرنا نافچه که بیچک و پاروکرنا هیزان لکوبان دبن چاودری امریکا دکه امریکا هایداری وی که امریکا دکاره هیزن دن جبو به نافچه بشینه have additional forces or additional presence in that region? Thanks. Thanks, Howard. On your first question, I'm not going to have any information to provide in terms of... لسر پرساتای یکم استزانیاری کدن نادم. جبلی کو بریان ها من گوت هجمارک آمورین چابدریه ین جدا ام دلوی نافچه دینن جبو چابدریه یکین وزارت بروانی لور بکن. وزارت نافخوا او دسته دستلات اسمانیشی آلی کارن دوی کده. لسر کوبانی او گوتو بیجن جبو آگر بسید نابرا هزین سوریه دموکراتیک و گروپ ایدن دلوی نافچه ام جنیزیک و چابدریه ویدکن وکبر اینها مش هفکاری ورا گوت. کوبانی دیسا در روژه جهانیده. سناتورین امریکی کریس فان هولن و لینسی گراهام به فرماندار گیشتی حسده مظلوم عبدی را اخفی. پشتره لسر پلاتفورما ایکس داخویانی یک بلاف کرد. گوتن او لدجی ترکیه و تهدید نوی لسر کوبانی روژ آوای کرسانی پروژه جزاکرنه انقره آماده دکن. کریس فان هولن او نامه بلاف کرد لسر حساب خوال ایکس تویتر بره ده نامه ده بیجه او پشتگیری کردین سوریه بکن جبو شر الدجی داعش او ری نادن که ترکیه ایریشی کردان بکن هر وها گوت اگر ترکیه پابندی آگربست نبه که مظلوم عبدی را گهاندیه او ترکیه جزا بکن ده بیجه اگر ترکیه ایریشی کوبانی جی بکن
و ترکیش آلی امریکا و وره جزا کرن سناتور امریکی دبیجه پشتی که اسد کت ترکیه و چکدارن که او پشت گریه واند که ایرشی هف پیمان امریکا کردن سوریه کرن او ایرش و ببن صدمه که داعش جاره کدن بگره هروها گوت ترکیه آگربست رد کر و کوبانه تهدید دکه ناب امریکا بدنگ بمینه دبیجه ام به جنرال مظلوم عبدی را آخفین مجیرا گوت ام و بتن ناهلن امي پشتگیری آوا بکن دوی امریکا به هر آواهی زخته لترکیه بکه جبوکو آگربسته و نافچه بیچک قبول بکه و که مظلوم عبدی پیشنیار کریه دبیجن اگر ترکیه قبول نکه اوه دوی هفته دا پروژه جزا کرنا ترکیه پیشکشی کنگرسی بکن نونرا مسده مجلس سوریا دموکراتیک لواشنطن سینه محمد ده درباره روش روز آوای کرسانه ده جروداوی را آخفی گوت امریکا با آوای که جدی حول ده ریل بر ایرشین ترکیه دجی روز آوای کرسانه بگره ترکیه هر دمه بر ریا شر ایرشتکه و ریا شر هل دبجیره حول ده روشان نهایا امریکا سوده ورگره سینم محمد بیجه چما جبرکو ریوبری بایدن نکاره تو بریاره که بهز بده و ده بیجه ترامپ جی هین نهاتی سر دستراتی حيانها إصرار تركيا كوريش السر كردا قالك إصرار دكي راستي أمريكا بهولدان قالك مزن وبإصرار نافبري تركيا ونافبري ما ونافبري يعني جروبن كو تشكدار محاولات يعني هولدان وان قالك هنا بوشان رجال سروي هولدان راستي قالك دي سكنن ودخازن بآليكارية بكي بو قصدي بو خلقي باكل الرجالات السورية كو تجارة شرنا قومي أو قالك آقر بس وري كرن ومديت وزارة الكاريدر قلت لها أمينها آقر بس تكي بكن حتى داوية في حفتي أو جيباشا حتى نها لأم دخازن أو آقر بس بردوامي ببي جبو أم قاربن ام آلیه کی دن آلیه کی سیاسی آلیه کی آوکرنه کی سوریه کی رو به همین سوریه ام دست پی بکن تماشاوان انهجا ما شیخ مرشد معشوق خزنوی کسایتی اولیا ناسکری جنور وجه آنی هولیره و آنی استودیو اون زانه دمال نور وجه بو من کربو میوان خواه آخافتن آوی دنگ دا به میلیونان لی تماشا کرن باشه که هاتفه داری دکتر تب خیراتی سپاس دکتر ایرو النرویجی بو چند ساعتان دریدایی؟ گرک جی هفته تقریبا 28 ساعت بريده ما 28 ساعت 28 ساعت و اگر خودی حسب کیجی برای من روجاوا ده چی روجاوا؟ بيگومان دکتر تا دمت ده میوان مبو بيرگو يعني تا آخفتن گلکی گران کرن تا باره خوا گلکی گران کرن دکتر بارم بری گرانه يعني ايرو حيفا شهيده هيا أذكر شهيدة كيما راست نأز بحثا شهيد معشوقي خزنويتكم از نبحثا تاني الشهيد سليمان قاضي دكم از نتني بحثا شهيد نصر الدين برهيك دكم از نتني بحثا شهيد مشعل تمو دكم از نتني بحثا بدهان شهيد منصر هلداني هرسب حمد النوروزي بدهان شهيد مهنة حيفا فانكسد في به لندن او حيف تيه لندن دمي قما في ملتي كرد سوريا نودة بيس لندن ایرو ام دهنی خود الدنيا ده ليستوكا كي جلكي مظن دبي دبي جو هن طرف جبو خاطرين برجواندية خوي حزبي جبو برجواندية خوي شخصي ليستوكا دكن بري جنها ليستوك هات نكرن ازفان ليستوكا بري تفجر سياسي اد مخالفة دمداية وسطاندية هيزن استخبارات كاري خود دكن لفي جاري تجاري مقبول ناكن جو حيفا شهيدة مال عرض بمني باشه دكتور باری تگرانه زانید کسایتیه که ناسکریش بنماله که گلکی ناسکری بنماله تا تأثیراوی سر کردان هیا نتنیل کردی روژاوی کردستانی باکوری کردستانی و جهین دنجی دی بکاری بی بسر کوی دوی رولا خدا جمره نگرینگا گو اسب سر بکم جمره گرینگا گو سکار بکم او ارکو واجباتی گو شهیده آویت سر پشتامن از بکم ایواری
گوز هر ما ناف جهه خو از خو بکم از به من کاری خو کر هیویدارم گوز بسر بکوم هیویدارم گوز قازنجکی بکم هیویدارم گوز تفگرا خو کارم یا سیاسی بگهن مهفدو بهفره دستک بن از ویقا هولدانی جی بکم داکف میدانی از جعده ببینم از سیاسیا ببینم زی روشنبیرا ببینم و از گو اگر سلاحی من چکی می داویجی ملت منه مالباطن شهيدانا بيويست بأزداك ما جعدي بيشندانا جي بكم أزيل جعدي بيشندانا بكم جبر جوجمرة أفنا خونا داوية أجر حيفا فان شهيد ما حيفا فان كسي ما يقول شادرة دنا أجر أف حيفاهنا نها تهلاند صد صالي دي در باسبو از نما دكارم جزاروك خور الرون مؤجوارة بحثا كردستان بكم از صوبة نكارم بكوري خور الرون مؤجرة بيجم بحثا قامش لو بكم از جهة داخبم جهة غازنا بم جبر جوجمرة بيجي تو ملتي خو تفقرا خوي سياسي ونكاري بون تشتكي بكن جبر فيكي امداد كفنا روج آوا بروشنبيرا بكسن زانرا بروين سبيكي جواكيرا بسياسيارا بارتيه مرا ازي حمو هولداني خو بكم جو ازغتي بكم بيجو من صبجي القامشلو هن كارتين كرن جفينكي برفرجي وايكرن لصاله زانا هيفي دارم جو ازبقهم از نظام تش قدري ازي سبد شي بيجو من الصبا لروج آواي كردستاني ما از نهات مجو الاوتيلارونم از نهات مجو از الجهارونم بهاتمه مهمكي اللي برجع منا بصدان بهزارا ملتي من او بار افيت يسكرا مدى باري تشي باري جو از هولداني بكم ناس بمباديل دي سجي تكرار دكم تنياتا تتنا دكتور جبالكو هنا كان هناك دماكو تبوي ميفاني مش نرويجي هنا كان وها تخمين دكرن جاوي دكتور مرشد هناك بوستا هناك كرسيا بارين هاجي مقوتية وأجارة كديش ترى التكرار دكم هر كسبر المقوه دار بكي أم إيه جان فدائينا دسوريا نودا أجر مرشد خزنوي بوستا قرت وزير تيبي مفتي بي سروكي بلدية بي ورن محاسبة من بكن تفكنا ناف شعبهم لا حاشا حاشا طمايا من زقفتا بافي من الحلكو اگر طمايا واتي ذهب زوجي جورد بردم حاشا ديفينا از خدمت كاري ملتي خو جعفي من تبوستا دنينا تبوست جهه قربين عرض كرنجي سوزيد دم ملتي روج افا جو ازوان بوستا حمكي جردكم دكتور چما يعني كسيتي كوقت دكاره بوير اوهجي از خوجوان بوستا مصر دبينم باش بافتا رحمتي دكتور معشوق خزنوي شهيد كات لسر دست رژیم اسد حتى نهاجي خوينا بالعرضيه نه بيقومان تي بتشي شامي نا جبو حيفا بافي جبو حساب جبو حسابك جبو محكمه او مسألة حسابك ما بس ما او مسألة كدية بيقومان نجبو معشوق خزنوي تنزيتشم راستا اذكر الشهيد معشوق خزنوي ما لاس برايب سليمان ادي مجي اذكر مشعل تمو مجي اذكر واقعا شهيدا ما از چما شامش بو خاطر ویدوزی دمی گو تفگرا می سیاسی کاربی صبح اف کاغذا شهید ما ایگو هاتن شهید کرن ایگو حبس و زندان رژیم دبن وکی کاغذا کی ضغطید مفاوضات دبن بیگو من هنگانش بو خاطر تفگرا خوا ازیل شامه بمش بو ویدوزی باش سبه شاند خير يعني ام حموها ولدن براستي تجي يك جوان كساني رولك مازن دلزي ام حموها ولدن كو كرد يكدن يكلوس بچن شومي باشا شاندك هاتا آماده كرن تا آماده ايد نواوي شانده دا جي بگري وقت جو او شاند برنگي خدمتكاريه بنا برنگي بوستابي بليش حاضرم تبرزقك مرنينه وقت جو تفجرا من لفدو قبول بكي وتفجرا من ببيني جو بيويستا جو ادفردا وي خدمتي بكم بيجو مانجبو خاطري هردو طرفه ازيوي بكم برنگي خدمتكاريه نبرنگي بوستو منصب وفاتشيروكا تشتكي دم تو جولاني چاواد بيني دكتور مرشد از دبينم جو كاري بو خبو غري انسانك بو بيجو مان ام ديروكا في انساني دزانن يعني هر كثير نفا شهرتيا تشاوا ام انساني هناجر القاعده درباسي داعش بوج داعش فصل بو القاعده وايرو تشاوا خو غهرتيا فكري خو يعني وجهي خو ايرو قريب امريكا ربدي وبسطين بيجو مان جولاني جي احمد الشرعجي حتى فيدق يجي او وجروب اخر سر لستا ارهاب دولينا ولكن ودنيا تفلي ميزدك كاوي تشاوا دفان روجم بتايبت هرسي هي فيجو ورن وتشاوا سوريا بريفا ببي جامير قاريت ليستوك نسياسي بكي افا يا جو امش تفقرا خوي سياسي جي دخوازن جو اوجي كاربن وان جو هرتنا بكن اوجي كاربن يعني
براكتيكي دا بكار بكن بيغومان از دبينم نقطة كيجي قالكي جرينجا بو من وك شخص وك مرشد از فيرنجي ميزادكم باراستنا ريفابري باراستنا تشكي كردار روج آفاي كردستان نابي جو بيشكاندن جبرگو او سلاح او تشكي هانا وقت جوش دستي وانا هلدي بيغومان سرماسا مفاوضات وني بقوات بن الدنيا دا تجارب الدنيا دا نيلسون مانديلا دا غيرك خلكن باش قدا وقت جو مفاوضات كرنا قوتها مفاوضات انجام تاني دمي جوتشا تلتحيلا تبي جبر في يكيجي راستي ايرو يعني نوتشا يكمي جوتا اني زمان بريز مظلوم عبدي تشاواد ديخو يا كرنجو في ملتي بباريزي بنخاسم جبو خاطري جهكي ارام لكوباني دس خوشيه الفي بانغاوي دكم واز دس خوشيه البانغاويه يكيتي ويا اتفاقي جي بكن بيغومان افنا هردو مثلا سراكين جمرا بارسنا في ملتي هانا افخكها بكن حقيقه جبر في يكي امي وي خدمه اخو بكن هيفيا منجي او جو تفقرا مي سياسي لما جهدار بكي دو بيجو تفقرا مي سياسي البندا ضمانكي امريكي بي حقي وجي هيا بيغومان ام وجي قبول دكن ام قبول جي دكن جو دوان روجين جو درباس بو هناكو كين نابينا وادا تشيبون دو بيجو طرفك سر طرفك مظلوم ترهاتبو ولكن ضمانه دائميه بيش روجي دا امن يعني وك ملت وك ملت كرد روجافاي كردستاني امن ضمانه هري مزج تفقرا خوارج برجو وقت جوون جدل ملتي خو دركتن ملي ملتي وجلك بن لينجي وكشان ونما بيشكيشن ونما سر كسن جوون بي ريفابريا في ملتي بنجبر في يكي يكيتي جمن از ديشجي يعني بحرمه دقرمج هاردو طرفين سياسي فدش تفدا ميرجيش قصد يرجيش انا كسيره حرمتك وقلك مظن لو ما يزادكم هي في خوشي مدواده قوتنا كرنا هي فيكي قالكي مزنجي سرواد بينم ولكن ديروكا كردا دا جارا يكما دمي قوتي قوت انتفاقا كردي جهي قلسمونية قالك سباس دكتور تماشفاني انهجاب بنيرة دكتور مرشد خزنوي سبا لقامش بيقومان باشا روجا إينيجي يعني صبيال مزقفتها شهيد معشوق خزنوي ملحق روجا إينيجي لمزقفتها الشهيد معشوق خزنوي لحلكو لقامش له خطبة إيني او بوستا جو از برنادو خموت اشتي برده دكتور بجاز مزقفته بوفي خو رحمت شيخ معشوق خزنوي قالك سباس دكتور مولا تاوا كيف خوش من نيفاني مبي رياض تفكري به هر سركفتي بي هي فيد كم حمو عليين سياسيين كردي بفرق وجداهي لفي بانغا دكتور مرشد معشوق خزنوي قداري بكن قالك سباس دكتور عمر دريش بيش مولا تاوا شاندر نتوین یک بویج بوسریگیر پدرسون د کنفرانس که روزنامه وانی دا بحثا کردن روز آوای کردستان کر گود او هیوید که پرسا کردان لسوری بریا سیاست با آوای کی سیاسی بیچاره سر کرن خواست هلبجارتنه که آزاد و داد پرورانه لسوری بکرن دبیجه هیوی اوی دستوریا نوده هیا و دستورا که نوجی جبوه به پسند کرن خواست جزاین لسر سوری بین را کرن یک جا آستنگین سرکت بیجه یه لسر سوریان نو روشا نافچین کردیه ما ترسیه درکتنا شر که مزنجی هاید بیجه دناورا حسده و گروپین چکدارتا گوت او کیف خوشه که اگر بسته دناورا حسده و گروپین چکدارتا خاطیه دریش کرد اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان پدکه همین هورامی جب پیاده خواست همو پیوندین خواه به پکک را قطب که و نشان بده که او هزک سوریه و جبو کردین سوری کارد که همین هورامی گوت پیوسته پیاده بفرمی راگهینه بیجه که او هزک کردیه دناوا سینور سوری ده و تو پیوندیه که وی ریکستنی و ایدولوژیک لگل پکک تونه دبیجه اگر پیاده و گاوه باویجه و آلیکاریه که مزم به هم جبو خواه هم جبو حریم کردستانی او ری لبر بهانه این که دبن صدما تهدیدین لسر روش آوای کردستانی جی بگره یعنی همین هورامی دبیجه اگر پیاده بفرمی خوش پکه که قطب که افتش توی چی ببن کلیلی پاراستنی پیگی کرد لروجاوای کردستان بید تا بتواند لو معادلة تازي استال سوريا هاتو تارا أويك برزان لبيادا
هەموو پەیوەندێکی خۆیان لەگەڵ پەکەکە بپچڕێنن و بەڕەسمی ڕای بگەێنن کە ئەوان هێزێکی کوردی کوردستانیانەی ڕۆژئاوای کوردستانن لە چوارچێوەی سووریا بۆ مافەڕەوەکانی گەلی کورد لە چوارچێوەی پرۆسەیەکی ئاشتی و دیموکراسیانە و گۆڕانکاری دەستوریەکانی سووریا لە چوارچێوەی سووریا و لەناو سووریا ئەوان خەباتەکەن و هیچ پەیوەندێکی ئایدۆلۆجی تەنزیمی فکریان بە پەکەکە و بەرپرسان و قیاداتی پەکەکەوە نیە. ئەگەر ئەمە بکەن گەورەترین یارمەتی خۆشیان و ئێمەش لە هەرێمی کوردستانیان و یارمەتی زۆرێک لە کۆمەلگای نێودەوڵەتیش ئەین کە ڕێگە بگیرێت لەو هەوڵانەی کە بەهۆی بیانووی پەکەکەوە ئێستا بۆ ئەو شوێنانە هەیە کە باسەکرێت. بنێرن دەمەکان بەحسە ڕۆژئاوای کوردستانی دکن ڕاستە جغرافیا وێ لە گۆر بەشی دنیای کوردستانی بچووکە نفوسا وێ ژی لە گۆرە بەشی دنیای کوردستانی کێمە هەندێکە لێ جهێ وێ استراتەژیک ژیۆپۆلیتیک gelekî giring e bi rastî yanî pirsa Kurd li Sûriyê bê çareserkirin bandoreke tesîreke wê ya gelekî baş li her sê beşên din yên Kurdistanê dibe bi taybetî Bakur û Başûrê Kurdistanê. Rûdawê nerîna hejmarek welatiyên Başûrê Kurdistanê li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê standiye binêrin ka ew çi dibêjin nerînên wan cuda ne lê nerînên wan jî hemû di berjewandiya Kurdan de ne. بەڕای تۆ پارتەکانی ڕۆژاوا ئەنە کەسە و پێنەکە دەتوانە شاندی هاوبەش پێک بێنن بۆ گفتوگۆ لەگەڵ دیمەشق؟ ئینشاءالله وا دەبی ئەگەر هۆرد و عزب وەکو برا لەسەر مێزی گفتوگۆ بەخۆیان اتفاق بکەن و لەگە حکومەتی تەشکیل بکەن و بچنە پێش زۆلۆ کوردی نەتیجەشی زۆر زۆر باش دەبی. ئەگەر جودا ڕێیان نەبی ئەوە زەرەر دەکەن برا ئەگەری یەکگرتوو بن کورد قازانج دەکەن. پێت وایە یەک بگرن؟ دەبی یەکتر بگرن. گرنگە یەکدەنگ بن چونکە ئێمە ئەزمونمانەیە لەگەڵ مێژووە هەر کاتێک کورد لە هەر قۆناغێکدا یەکدەنگ بوو بێت بێگومان سەرکەوتنی گەورەی بەدەستێناوە. ئەگەر ئەزمموی هەرمی کوردستان دووبارە نەکەنەوە لە کاتی ساڵی 2023 هیوادارم کوردانی ڕۆژاوا بتوانن لەگەڵ سووریا ڕێبکەون و ئەو ئامانجێ هەیەیانە چەند ساڵە خەباتی بۆکەن بتوانن هیچ نەبێت سەربەخۆیەک وەربگرن. ئینشاءالله ئەمەل هەیە کورد هیوا هەیە ئینشاءالله تعالە. کورد لە کورد مەترسێ لە دوای هەدە بگرنەوە زیە فرد و شاندێت هەنێ زەحمەت ببن ئێک ئەگەر کەساتیەکی وەکی سەرۆک بارزانانی تەدەخلت vê şolê danakit gelek zehmet şandekê pêk bînin biçine şam. Çi tiş zehmet nîne bi vên nevên evruke hewlatiyê daxwazê jê dikin û mafê hewlatiyan ne mafê wana diçin mafê pisyara mafê xwekin dê pisyara toke kesê Kurd dikin. Kurd evruke pêwîstî van hikûmet û dest siyasetmedarê me heye helwîstekî ciwan biçin û destiş mafê milletê xwe neberdin. Eger her yekêkiyan wekû şandekî ciyawaz rojtin bû guftugôkirdin çi ziyanekî debe bû dahatûyê Kurd? چ زیانێکی دەبی لۆ داهاتووی کورد لە فەزلی خوای گەورە بەزاری و بەروە پێش بووە بەڵام هەریەکە و بۆ زیاد بچی لەسەر مێزی گفتوگۆی دابنیشن و گفتوگۆی بکەن کورد پەرتەوازە دەبی حکومڕانی و حکومەتەکەیان بەروە پاشتر دەبی هیچ شتێک بە کە لە ڕقی نابی هەر بە قسەی خۆت برێ بەرێ نابی دانیشە لەسەر مێزی گفتوگۆ یەکتر بی نەقەنەعەت هەم میلەتەکەش قازانج دەکا هەم لە خۆشیان قازانج دەکا. دۆخی ناوچەکە هەستیارە بۆ پێی کە گۆڕانکاری بەسەر تەواوی ناوچەکەدا دێت لە ڕووی سیاسی و ئەمنی و اقتصادی و ئابوووریەوە ئەگەر کوردیش لەم بارودۆخەدا یەکدەنگ نەبێ بێگومان زۆربەی ئەو دەستکەوتانەی لە ڕابردوودا شۆڕشی لە پێناودا کردووە و هەنگاوی بۆ ناوە بێگومان لە دەستی دەدات. خۆتە زانی ئەمە دوو پارچەکەمانەیەوە تا ئێران تورکیا هەژێر دەستەی ئەو دەسەڵاتن ئێستا هەیە ئەوانیش پێ ئەچێت ئەگەر ڕێک نەکەون هەروان بەسەر بێت بەڵام هیوادارم ڕێک بکەون من یعنی خەم ئەوەیە کە ڕێک نەکەون کوردەکانی سوورای ئێستا کە لەو بارودۆخەی تێدا دەژین زۆر پێویستیان هەیە بە یەک دەنگ بچن گفتوگۆ لەگەڵ ئەو دەسەڵات تازە بکەن دەسەڵاتی تازە پێم وابی یعنی کراوەی ئێستا بۆ هەموو لایەنەکان و ئەوانش ئێستا هەڵە بچێن گفتوگۆی لەگەڵ ئەو دەوڵەتە بکەن تا بتوانن کوردیش لێوێ بە خۆش و شادی بژین. بێگومان gelek zarar dil Kurda kevt welam heta belkî em dibêjin namînet. Divêtin kesekî wekî Serok Barzanî tedexilê vê şolê da biket û bigehne şandekê Şamê. Zarar li vê Kurdistanê jî dê bitin ya Iraqê em têda dijîn Evroke Kurdistana Sûriye ne yek helwîz bitin ehzabê dimeyê Kurdî ne ek dil bin mafê Kurdîniyê bigerin ne mafê hizbatiyê bigerin heker vê nekin ekî dê gelek zararê mezin bînin.
علی هالو پارلمانتری برای کردستان ج استودیو ما دهوکی گلمنه که علی دمت خوش به ج دهوکی شمال گلمنی که علی تزانی مجارین گرینگ هنه براستی از خازم تراگو تو بیش بکمش تبه پرسم تو چوی روژاوای کردستانه تناکوکین آلیین سیاسیین کردین روژاوای کردستانه دزانی خازم بی بزانبم او ناکوکی او پرسکریکین کوهانه به تایبتی دوی روژا گلکی حساس و گرینگ ده دوی او پرسکریک و ناکوکی چاو رابن چاو دکارن ورن را کرن دنباش سلاو و ریز کاک دل بخوین بگومان ناکوکی سیاسی دنافبرا آلی سیاسی کردا لحمو پارچین کردستان مخابن میجو یکی دور و دریش هیه بس اف قوناغا نها امتیدا اف روشا کردستان و بطایبتی روشاوای کردستان تیرا در باز دبید وید خوازد که همی آلی سیاسی همی روشنبی راگهاندکار هز به مسئولیت بکن و ام وان ناکوکی سیاسی بدین آلیه کی پیویست روشاوای کردستان برای که کردستانی بیت آوا کرن بدویه گوتارکا سیاسی ها گرتی هبت نقشه که سیاسی هبت چونکه او خالن ناکو گله گله کمترن گله کالترن جوان خالن هفبش جوان خالن کو جیانو هبونو پاشا روژامه پیوگره دایی از بارناکم چلایانه که سیاسی کرد ناکوک بالسرهنده کو دوید کردن روشاوا کردستان روشاوا ببه ستاتویک ببه هریمک زمان کردی مافو کلتورو زمانو او مافن کو سرطایی کرد خواست دکن و هشتاوی وطرجی پرسن سیاسی پرانیا آلین سیاسی لسرویه که هف رأینا هف بشن و دوی قوناغی دا بوهنده که ام ناکوکین سیاسی بدین آلیه کی بطایبتی کردین روشاوالاین سیاسی اوین دا صلات دار دوید خوش گوتنین رق جه گوتنین تندو تیج بدن پاش به زمانه که گلک نرم به زمانه که دیپلوماسی به هسته که کردایتی نشتیمانی لحف کن ببین بوهنده که کرد دوی قوناغا پرمترسیدار را در باز ببین هرچند قوناغ گلک هستیاره لی سراراینده گلک در فتن زیرین جیانه اگر اگرتنا کردا هبه بله کاک علی ام نبیجن وی کردی من اوهانه یعنی دما کدچن دانستاندن جی تم یعنی تبیجن دفترین بری بدکن ادی کرد یعنی پیوسته دفترین بری وکن و بحثا ویا که بکن و تاف تشتانی سری منو تاف کرو من افکرو وی اف نکر اف نهاد دما ویا است خازم وی بزانم براستی کاک دل بخوین پیش مرجع که مرجع سرکی بو هر گفتگو دانستاندنه که اوه که ام نزورین را بردو او ناکوکین هین او که ماسین هر آلیه که هین ام دوید وی قوناغه در باز بکن نبوی معنیه که او تشتین بره همو بینش بیر کرن تشتک نامیند اوه وکو میجو دبیند لی لسر بنگه و ام لسر خالین هفبش لحف بکن اگر ام وکی تکرم کری دفترین بره میجو ناکوکین خواهیم بره بینن سر میزه دیبت سبب که آلین سیاسی جهف دور بکون و اف قوناغ گلک هستیاره گهورین گلک پلزن گهورین گلک مترسیدارن دوید ام ایرو لسر میزا مذاکره رینی خواره ایک و دو قبول بکین لسر خالین هفبش دانستاندنی بکین هر آلیه که هست به برپرسیارتی بکد پیویسته دست جبرجواندین خواهین حزبی بردد جپیخمت برجواندین نتوایی و نشتیمانی و اف هر آلیه که روشاوات خواستن و خلک روشاوای کردستانی ده 5-6 سالین چوی دا
پناگه و پشتوان و هفکارن هم هر دو شورش باشور ایلول و گلانه هم جی شورش باکور بون به مال خو به سر خو به گیان خو فیداکاری و خبات گلک مازن کرینه و ارکه ما کردن همو پارچندین کردستانیه ام لروش آوا لخلک روش آوا خودی در کوین لی پنگاوا یکم مرج سرکه لحفاتن آوانه ایگرتن و ایکتیا نافخو یا روش آوای کردستانیه که هم کردن دی بشن باشتر هاری کار بن هم جی دجمن نشن وکو پیویست داخوازن خواه لسر روش آوا بجه بینن باشه قتل وی داره تحولدان هنه که ببن ناف بین کار بکیمانی دنابرا آلیین سیاسی ناکوک دل روش آوای کردستانی مثلا شانده که آمده بکن وان بینن جمع خواه تشتکی بکن یعنی از وی گوتناته وی پیشنیاره آراسته دستحالات سیاسی لباشور کردستان دکم بله که او به وی رول پیروز رابن آلیین سیاسی لحف کن بکن از دوی باوری دانم که لباشور جی او آماده کاری هیا ایدی ام لبندا نامه و اوین رسمی و داخوازین او نراوستین پیواجو گلکی هستیاره داخوازا من جه دستحالات سیاسی جه باشور کردستانی هیا به تایبتی پارتی دموکراتی کردستان ایکتی نشتیبانی کردستان به وی رولی رابم تایبتی پارتی و گلک آلیین سیاسی گلک کسایتین باشور دوان روژا دا بنویسیم به گوتار به چاپی کفتن اف داخوازی باشور آنین از زمان هیویدارم ایدی گرم و گرتر و بلستر ببه بله مالاتا آوا گلک سپاس علی حالو پارلمانتری برای کردستان جدهو که میوانه میبوی گلک سپاس که علی دیمنک که کوبانه گهیشته من لیستکوان شانوگر علی کوبانه خورده که دلال زیرکه او دیمن گهاندنه ما دوی دیمنه دا دیارد بکو جیانا خلق نورماله تفیوان تهدیدین که بینه گوتن هنه من حس کرن وان دیمنان بنیرن کار کرن آوا کرنا خانیه کینه جه کینه اف دیمن سر و آواهیه گرتنه و جروداوی را شاندنه من خواست تونجی تماشا بکن و ببینن اف در کوبانه تماشاوانی نهجا دیمن ایرونه و ببینن جیان لوی باجاری جی باوایی که آسایی بردوام دکه خلق خانیان آوا دکه و جی کار کرن آواهی سازیه نه und zanen tîmekî me li Şamê kar dikin destê wan sax be mala wan kesan jî ava be ku alîkariya wê tîma Rûdawê dikin li Şamê Mahmud Mihemed xelkê Qamişloyê çûye Şamê çima çûye Şamê ev çend rojin li kurê xwe digere kurê wî berî 10 salan li zindana Sêdnaya girtî bû kurê wî به حجت تروری هاتبو گرتن چون زانن یعنی حکومت سوری دما کو یکی باویج زندان 10 سال زندان ده بهله حجت گلکن چو پیامنیر ما یا افکار ما فوتوگراف روداوی بلند طاهر جی لوی دره چو تماشا کر لی نهری نرینا ویستان چیرو کاوی کر راپورتکو لی تماشا بکن قامشلومه محمود احمد شعلان لو كي من أفده صالوي الحبسي وتقوتن الصيدناية أمش أفكار أفده روجي من القفرة أم تشنو تين وفالي وحكميوي على أساس أنه إرهاب وإرهاب فقيرة ومزوجة ودزاروكي وكشكوي هي وكو أو بيركي قوت بيراج مصطاد $1000 $1000 وبينصد ومش نشاني وبكم روشكي أم ببينن وجمتنه وصاغيوه
از دخوازم هو لا كخو ببينم از ببينم كوريا از 10 صار ام حيرينا هريو خبرك كتير سجني فرو شامتين 10 جارة ازاتم سجني صيدنايو متشتك في دنكر پشتی فرانسا آلمانیا جی بالیوز خانه خوال شامی و دیگه ستefan شنک بالیوز آلمانیا لشامی در باسی نوا سوکا شامی بویا حمیدیه اف بالیوز خانه سیلفی گرتیه دیده دبیجه که او وگریان شامی لپیشی امبلیما بالیوز خانه دیمن گرتون اف جی سوکا شامی از نشاش بم حمیدیه دیده بعربی داغفه اف بالیوز آلمانیا لسوری حتی نها بهتری 2000 مالباتن کوچبرین جعفرینی و گریان جه خواه لپرانی وان ملکن خواه ورگرتنه و گروپین ورنگرتنه یعنی این گروپین چکدار و مالباتن عرب تیدانه بنیرن چکدار چدکن جه 18 سالی حتی 30 سالی جی دبن تحقیقی باور را دکن حسین عمر راپورتک لسروی بویره آماده کریه لی تماشا بکن گوندێک گورزێلێ سەر بناحیەیە ناڤەندا باژارێ عەفرینێ نمونەیەکە ڤەگەڕا کۆچبەرێن کۆژنەجاری کۆچبەری هەرێما شەهبایێ یا باکوڕێ حەلەبێ بووبوون. پشتی ئێریشا گروپێن چەکدار بۆ سەروێ ناوچەیە هەژمارەکە مەزنش کۆچبەران بەرێ خۆدانە گوندێخوا. لە نێزی ژ سەدی پێنجی ژ کۆچبەرێن گۆڤەگەریانە حتى نها نكارينا مالين خوا وربگرن. جافکانیه کش ناف گوند آمارین د درباره وگرا کوچبران او درکتنا هاوردهان ده اشکره کرن. سه مالباتین گوندی کو کوچبر بون وگریانه گونده کرزیله. 15 مالباتان مالین خوا ورگرتنا. 9 مالباتان مال خوا ورنگرتنا. 2 مالبات مالن وان بونه بارگهن لشکری. 2 مالباتن هاورده داخوازا پرایان دکن جبو والا کرنا مالان. 18 مالباتن هاورده جگونده کرزیله درکتنا. یاسانا عدنان مراد مصطفى شتورا مدیایی روداوی را گوت گروپین چکدار آستانگیان لپیش وگرا کوچبرین کرد و درکتنا هاوردهن عرب جی دردخینن. یکم اف کسید دخوازن عربی هاورده العفرین دخوازن وگرن سر مال و ملکی خواه آستانگیا زور جرا چید کن جبر نو خوازن وگرن مال خواه پی العفرین بجی ببن یا دو دیه خلکی عفرین اجاریه و دگر مال خواه آستانگیا جوان را چید کن و حمی مختار تبلیغ کنه گوتی هر کسی وگری مال خواه دبهون خبر بدن ما جبر درن وانا دگرن و آستانگیا جوان را چید کن زریبا جدستینن یا سسیا هین دریبا زیتونه حتی نه کسن هن ندانه برو نویرن ورن مال خواه نبشب لچول خواه دکن دراون جبر وانا جبر دخوازن هین دریبال سر خلکه ورد کنو جدستینن یا و هین دزیه جی تمام بشوه آرتا دست به مال خلکه کرنه مال دوالا بینه درن تشته وانده دزن اما براستی عفرین واس آستنگینه هنه برای رویده و هم دنگه خواه دگینن برز احمد الشرع کانبه ولو به تلیفونه که به فصائلنا گوتن ایشک عفرین پیگینه ایشک عربی هاورده پیگینه هر کسی که دخوازه وگره مال خواه چه عفرینی وگره چه عربا وگره مال خواه ام سوری همی وک برا به هفدرا بعیسن لگوری آمارین که تورا مدیایی یا روداوش جافکانین جناو هرم عفرین ورگرتنه نزی 2000 مالباتن کوچبر جشهبا و حلبه وگریانه پرانیا کوچبران مال و ملک خواه ورنگرتنا زلامن کو تمنی وان دناوبره اجده و 3 سالی دیا تین گرتن و لیکولین لگل وان تکرن $500 امریکی لسر هر کسکی وگریایی تی سپاندن. حسین عمر روداو درنکتنا بارانه لروج آوای کرسان ترس الجمجود کاران چی کریه مش دست پیکا مها 11 ای سال حتی نها نیزی کی مهونی وکتر باز بو یعنی باران نباریه
کم هاتیه باران جبر زیدبونا زیده نهاتنا باران جی سال 2023 لنافچین ریوبری خسر روجاوی کردستان جی بر همین گنم گهشت میلیونک تون و دمی باران باش هات بو خلکه هیوی دکر کو ای سال جی وک سال در باس بوی باران به ل باران نهات ریوبری خسر هر سال 600,000 تون گنم جبو وان نافچیان پلاند که درنکتنا بارانبارین لروجاوای کردستان ترسه لجم جوتیاران درست دکه جدسپیکا مجدارا 2024 و حطانها کن نزیکا مهونیویه باران لسرزویین چاندنیه لوان نافچیان نباریایه شارزای چاندنیش باجار قامشلو اندازیار احمد بطال جدور مدیایی روداوی را بحسابه مجاری دکه سال باران پیشیا مها یازاد هات دور سكني دو زيدي مهكي دو تفلوجي تقريبا باران يك جاري قطرو ايك شاندبو بري هناك جي در نكر باعتبار باران كيمو ودور عرض هنجي ذهابو باران هابين بيد عرض ها كربو تقيس باران قال كي تخاز حتى بيد در كبسات در نكر زاد وخما انكا بن عرديد قنم صاف تشبين هاتي وخويه وهناك جي بيد كتن إيدر كتن وباراني وأبقد أو الدور ما هو نيفك تقريبا شروجي باران قطبو بتعدى جيمان وبقين موي جني وراح وانها بوجبونه حتى ساسا جول باراني زحمة قال كيشي كيمبون يان درن كتنا باران باريني زيان دهينا طوفين لجيرزفيه إيدي لبن جنن بوج دبن وما ترسيل سر برهمي درست دبه اما ايدي وخماي بزر وخماي بن عرديدي زهاي تشبينه هاتي بس شبينه تاخيراوي يعني او جنم كانه مرو شاندي متاخر او تاخيراوي سبباوي تشتكي دهيلي جير بيجن فترات تلقيحي او تلقيح اخره أوياد وقت الأخير دبين بوهاري داويا بوهاري أو فترة تلقيح آخري احتمالا جرمون بي أو جرمون بيجي ناهل الشيبة بتلقيح وتعدل زاد بك تعدل قال كي ليبك بوج در قسم بل در كي تري بوج در كان أبد تعدى تأخيراوي هاي جبر زیدبونا بارانبارین سال 2023 لنافچین ریوبریا خسر دناف دجی روجاوای کردستان برهما گنم گهشته 1 میلیون تونه بزیدبونا 400,000 تون گنم جپیدیفی وان نافچیان بهتره لگوری زانیارین ریوبریا خسر سالانه 600,000 تون گنم جبو وان نافچیان پیوسته دسته چاندنی و آفدانی بریا سازی زیدکرنا توف جبو موسم سال 2024 و 2025 بهای هر تونک توف ب $225 هجمارد. خالد جمیل محمد، رودا. تماشاوان این هیجا از اینا خاطر جوا بخوازم سپاس و تماشا کرمالا و آوامه لی ایروجی ساعت نهایه ساعت نهجی ایرو تایبت به روجاوای کردستانی روشا سور روماله که تایبت هم جوارا پیشکش دکن اونی تماشا بکن و البنده و مبخاطری وحده نوچه به سپونسریا FIB